turi ha Henry Kugonza TV abataro barabagambira. Henry Kugonza Records abataro barabagambira. Noza kuteka guza jamani muno abantu abamani bona baita hano tahamtulole yeah man ya to live from studio no live hano TV ya gamani muno monitor kama hivi tuli ha Henry Kugonza Records ukinki bagambire nja kwatasha mu studio ndi musazi mu studio ubwo no live hano abatu wange aloho ibakweta controller ya kabi hano twine monitor ya kabi hali twine za filters za kabi no munyero gwa kabi gona ulive the background barabagambira. Nitwe ba Henry Kugonza Records abataro barabagambira. Nitusangiwe hano Toro Fort Portal City. Sasa turi mu Fort Portal City. Hanyuma nimba studio Henry Kugonza Records noti nkora video noni nkora audio yo wenyine art na tekniki dance hall mafini raga mafini lingala music gospel music worship abanda bajeta slow R&B bajeta slow R&B hip hop how no turi ruhanga tuhero bongo atwere tekniki atwere bukodio obukodio buno mukanu nkura Kampala tekniki niso twaskoraga beto hati ntunda tubiteke muri nywe bakengere hati nosange bwanka ho nyine kako baba kwetagire anya kuri TV hano asobora kugamba ati asokusanga kishwe mu mwanya ki studio linka kino kantibaze direct barabagambira. obu Henry Kugonza ninyenye nyini liba nuwe manager wange kandi nuwe Henry Kugonza Records kandi nuwe mkora kandi ni mu TV kandi ni mu records ze Henry Kugonza aho no tukusangiwa hano no garama no sana ngari mu iguru nakananye mbongere mbo iguru hameso kateito Henry Kugonza Records nesangibwa mu rubuga hano Kabarole urundi Fort Portal City rwengoma haina St Paul Junior no tukusangibwa ho nyini. So atwetagire osokutera namba zetu ze simu 0 musanju 0 ina nsanju na 2 nkaga na ina nsanju na 2 na MTN 0 musanju munana 5 musanju munana mwenda 0 musanju. So no mseja mkubwa no jendo hagai na abagambira Abataro barabagambira. kandi ku Henry Kugonza TV etu yambire kora talent izo abali abantu bari hansi muno balansi muno tune kubihayo oine kubihayo ncho kurora nyowe studio zona East Africa nindwanera betu nkagamba ati talent kajya Rwenzori kandigare Rwenzori Fort Portal o Henry Kugonza Records. Yitwa ba Henry Kugonza Records abatoro barabagambira. Nitusangibwa mu kibuga hano Toro Fort Portal City wengoma haina St Paul Junior no tuli honyine. Henry Kugonza Records abataro